Dolly Patron uria wagire igweta thutha wa njikanirio ya miario na murage wa Modern Furniture ni ataririe ruru runene ruria koretwo akigererio ni andu a family yake arata hamwe na andu aria maratambia ndeto nenda-ini ciigie gikuo gia kana gake. Arauga ati andu a family yake na arata ni mamurekereirie hindi ya mathiko na makiaga kumuteithia tondu maugire ari mbeca nyingi iria hetwo ni muthii Kiengei, Karangu Muraya na murage wa Modern Furniture. Ndeto icio akiuga ciari cia ma. Arauga no hari andu marauga niwe warutire Mwanawake Igongona Niguo agigweta na mbeca. Oho ni ataririe na maithori maingi uria thutha wa kana gake kuhuruka oriri ambiririe kugigweta andu mamutiganirie undu nginya uria wari secretary wa WhatsApp group ya mathiko ndari na wiki otiga guthondeka maritwa ma andu fake tondu ona gutire andu medire guikara thiini wa group ya mathiko ma Mwanawake. Makiuga ati ena mbeca. Akenya mwena comment section makorirwo makiumiria mundu gwitwo Dolly Patron ena magnanimous Milka kauga the so called friends wachanikae kwa Yesu pekee, Jesus the friend who stick more than a brother. Ena Jane Wanjiru akapata shida ujue marafiki ni kusema nini. Pole sana mami, may God give you peace and grace. Ena Julia Washira kauga only God can understand your pain and supplications and he is your heal and the only friend who can never hurt you nor forsake you. He is our only hope and strength. Take heart dear for he is with you mpaka mwisho wa dahari. Guku ni kwa Mwangi wa Mohoro gakorwo ngikuheana gitio kinene ukorwo subscribe thini wa YouTube channel ino.